ithi indoda endala yakwaMgabhi ekade umfundisi izolo ithi bafana bami kuleli bandla mawugcobeke kahle wamsebenzela uNkulunkulu okwethembeka izinto zakho inqobo zingafiki ngisho kuwe njalo ngakho si lapha sibikelelwe izimfuncu lapha ngona amaNazaretha thesidlula yathi insizwa hey sanibona sasithathe samsebenzini wathi angengibone ko TikTok imshumayela akalona iNazaretha Jesu chitha amanzi impunga ibifaka ubhemuthi yalo Nazaretha ithi awubafundisi babo isho kulabafana labo ithi bafundisi yathi lokhu ithi bafundisi bami ngicela ningiqashe ngingigade kusho impunga efaka ubhemuthi yabona impunga esamjida leyo ihluphe mude ehlebhoni ithi ngicela ningiqashe ngingigade ningakhohlwa bafana bakithi ukuthi akuthengwa ngagolide akuthengwa akuthengwa